mayam yongo hoje in tawdu sina average ki class mathang manaw na intar photo class ma phon sore ko asina tara so class hoy dio kyan thara leim natro adu mathang manaw na taw basi mathang manaw na yeng adi kyan tharam ni marak tagi yeng adi kyan tharo theory dagi sum yeng dara question makal mathe na re question na matam da question do kyan thana bhai fajana explanation tawi shortcut sum yam thai loksil lo ko notebook am paraga boy kolom paraga class am attend tawi ta ta nangi reading room da yengo video du ko akoi gi atai youtuber atai gi comedy video gum lai dai na moi gi yeng madu mai ni yeng adi ya roi ha mobile da long thuo ga samai thor ga youtube yeng ga tor di ya roi ba table du da tawai yong na iru mai thazar ga lyric pa ba sang ba da lyric pa ba ni khalaga youtube tu zum thara thamba kana be ore adum sinjilo adagi nangna atopa ang ka hon hona youtube thara thamba zum yai ba yan dai goisa background isai thara lekpa mi lei bani ko la adugi type ta background ai video jem thara no lekpa si ai ko ai khonjen ta nan nil lo noi do knowledge sang na yan dau raisa ai ko pusparani isai thara lekpa dai di saruk ti sin pharani matam khar digi do tolop sanga na budi taw pusparani si do kai de ai ko yenga se question je si tau de se paro question paro se kai hai no the average weight of kariba some students in class 12 class kya class 12 ta leiba satra khara ka ki some mai di kya no khara ha bana tro makhoi gi average se ke do ba 56 when students adi satra tare kak se makhoi gi average weight na kya oi ba 58 kg oi ba makhoi su yausilak le adu ke do ba the average weight of all the students satra puna ma ki average weight to increase kya tore ba 200 gram increase tore adu the number of students in class in the beginning hana class to the mi taret nge do oiram mado kaya no sengas kama hot kane yo akona formula se n into average kariba formula dam thaina ro ne tu tel bilu ham natro adudi hana ler ma mi du khangbra kwa khangda bu ngak te x ni khan bi be ya bra sini phutok tu ji ka x ka moi average kya 56 natra adu kya ta ni sa 56 kg natra 56x kg tu ten no le ni ko hoji mi kya no yore is tare yora ba mi tare yore mi tare yora di moi tare ki average weight tu kya 50 ar adu ma khoi gi tu tel weight pu to kya ta di puri na ni ko tare ni pa yang kai taru tare ma kun thraw nga ni pu yore mi dur kg si natra ani ji punjin naro ani ji punjin naro ti ke do dara mi kya ge apun boy rane se ni ja sige sig pula di mi kya ge apun boy dino hana satra x ki natra sina satra 7 gi adu di satra kya gi hana le mi satra du sige apun ma gi oi roi dro apun ma satra sigi apun ma du oi re se ni pula di ko 56x plus kya 406 hare base kana gi kg apun mano satra hana le mi x to ga hoji anu ya roi 7 du gi apun mane hoji ma na kari hari makhoi myam mi ano khara yorok phasina oiraga da apun bagi average hana oiram bada hoji kya makhoi pulaki am putho se hana le mi x tu ne adagi hoji yor bi samin ne sigi apun ba average putho kana ke doba hana le ram badu dagi kya hangale ba 56 kg oiram badu dagi kya hangale ba 200 gram hangale ba pirami unit se amana kg ne ma gram ni unit manan de yaro ko adu 56 kg le re gram do akoina kg do un gyadi 200 se kana yantara 1000 ye loidro 1000 ye ladi kya tara adu 0.2 kg taroidro adu kg kya no point kalem na tro kya 56 ane de 56.2 kg orane ba adu gi chida tu tel amadi la oidra sigi tu tel ziga manabum thokpra maram di sijumi x plus 7 ge pun mani sijumi x plus 7 ge pun boy roidro angka ji somai hotui natra somai hot kane mi khudi mang hot ka da angka concept ne ai di angka ji shortcut am ure apply ta we ko option number d hoje in option number d answer holi je maram ama lai pangai hajin mai na te si shortcut sima phumma thamage khangang godra pakong kon phong 63 answer tabre ing ji ko shortcut le bisi shortcut se kadai sarai no haje
कोना ताकेबको लोड के शॉर्टकट से खितंग पाखोंगी टाइप सनगेबा खंगनिंगनागा खंगनिंग खंगबुदु WhatsApp तो लागा तो हंगो यारेको ताबरे ngasiको ai WhatsApp तो लाओ WhatsApp तो लागा कमाई लाइनोगा नोइना थियोबा नोइना थिरगा लर्न तौबुदु नॉलेज तो काउरोइदुने काइदोबेनो आइना 63 आंसर थाने मरम अम लेयो क्लू अम लेयो वैलिड ओइबा रीजन अम ले पंगाय हजन मनते यार कोसी होले जिको x + 7 सी पुइदु नत्रा 7 सी पुइ क्या तारे अंक से तुम लुदुइने सिना अंक से कइना लुहलेनो हारो सी पॉइंट यावसल फुन लुरि नत्रा 200 ग्राम हेले हादे 2 kg हेले मे हरम मदि सी हाना ओरम 56 2 हाफसलदि 58 kg नत्रा पुरि नबद पॉइंट यावरो अंक दु लाई दुइबा अंक से कइना लुहल्ला पॉइंट लुहल्ले नंगी पॉइंट यावरि बकना 200 ग्राम लुहन मनत्रा नना लुहलिबु 200 ग्राम से खुलाई ओइन सिनरगा सिन ऑप्शन ट्रिक तौरे आइदि ऑप्शन नंबर डी नि होले को अदु मरम दु कइगिनो आसा लाहलि दुदि आइगी नॉलेज से यौन खंगनि WhatsApp ता सरप्राइज होइना तागे अदु थवायाव साता कनानोम ता चेक तौगे ngasi di sumaina वीडियो खर लोड के को शॉर्टकट खर लोड के है को ओके अदो अखोय गिदि नॉर्मल मेथड तो होला येंगजे को शॉर्टकट तुना कोना तौरगे x न पुरी सी अनि पुरी दि क्या तारा x न पुरी दि 56.2 x ताराबा प्लस 7 न पुइदु नत्रा तारे अनि त्रामनी पॉइंट नमनी को चटुनी फुनी थोय नि फुम दोय मरि खुद पुराबा तरेमा कुंथरांगा द मरि अपसलदी ट्रापा सिताराबा अदुदि हौजि अखोयना करी इक्वेशन सेमगनी हाना सिदलेरी अपुन मजी कना मी x + 7  gi नत्रा सिजु मी x + क्या गे 7 अनि से मारम थोक्त्रा इक्वेशन जी 56x + 4016 सिन मजी कना मानानी बा 56.2 x सिगा 393.4 सिगा मारम थोय नत्रा सिदगी x सॉल्व तौतारे दरा सिजु मी x + 7 गे अपुन मनी सिजु मी x + 7 गे अपुन मदु नत्रो स्या मारम थोय बा अनि मक्से अदुदि सोम तौगे दी 56 सोम सक्रदी 0.2 लावोइद्रा सोमदा खाइदोरनी नत्रा अदु 0.2 x ले हवरनी सोमदा सिदैजिना सोम लाओ 406 ते कना खाइदोक्त्रिबा 393.4 खाइदोक्तु नत्रा खाइदोक्ति क्या ताने 394 ओइ खाइदो तरु 12.6 तारे आंसर जे क्या बा 12.6 तारे अदु x पुथु क्या तारे therefore x is 12.6 तकना यंदुइबा 0.2 नेंदु नत्रो अदुदि पॉइंट मतुंग डिजिट क्या क्या यौने हम तयमो पॉइंट मतुंग डिजिट अमम यौनो बसिदि लौथोगा थम यारे को 2 नेलो क्या तारा 60 का 3 सुमा मनी ने हाबदा मरमदि आंसर जिदा पॉसिबल आंसर ऑप्शन ट्रिक तो बदने आंसर जे 63 नतना तांगाय लेतेबा सी अंक जे नोइना खोप मतमदा अदुम चंगनी आइना होजे हारिबा कॉन्सेप्ट से खंगबा सेकेंड मंगा सेकेंड तो होत ngam ne यारे को नो शॉर्टकट याम खंगनी ngam ni khale हां मुजि उबदो को शॉर्टकट तो खंगादि खलंगमनि को अदु खंगनिंग बक मुदु WhatsApp तो लाओ नथरग नोइना जे ट्राई तो करी लेजानो दे थियो आइना आंसर दा तौरी जे आइना आंसर दा तौरी जे हिंसु हारमगे को आइना तौरी शॉर्टकट अथै नतेबा मी अनोबा क्या यावरे हाय आइना तौरी शॉर्टकट तो ताकथोमगे करी मरम दुदि कोन हंगओबो यारे को असागी मी जे हाना लेर मदि तरि नत्रा सिदा हंगी जे हाना लेर मी दु हंग नत्रा सिदा आंसर जे हाना लेर मी दु नि खल पिरामिने बसी मनुंग दा आंसर आम दि यावरी बा मी तरि अपसिलदि क्या तारा 50 67 अपसिलदि 63 नत्रा 5 ने जाब्रा यादे आंसर रोय 77 अपसिलदि क्या ना 84 5 ने जाब्रा यादे आंसर रोय 49 7 अपसिलदि क्या ना 56 नत्रा 7 5 ने जाब्रा यादे 63 जी 5 7 अपसिलदि क्या ना 70 5 ने जाब्रा यारे 5 ने जाबदुना आंसर ओइनेबा कइगिनो मतंग 5 ने जाबा आंसर थिरिदो मरमदि पखों ओइने थमगे मैम सी यान दारे को से सी मोय तचे अकोय बिजु इन हेरो को why I use 5 कदबि 5 सिनै नो 5 ने जाबा सिनै नो हाबदुना यामना हाइदि खंगनिंगा खंगबदुना फायेबा को आइना वीडियो मैम थागले इंग्लिश ने हेन पॉपुलर ओइ खले वीडियो जिगो मी एसी आम काना दबाइन खले दुना खरा समाइन तौ तारे नेक्स्ट साथ क्या पारो there are 75 students in the hostel में क्या लेबा 75 लेबा नत्रा
There are 75 students in the hostel. Due to new emission, anova emission tawrapdagi satra kaya hengaleba? Satra tramanga hengaleb natra? And the daily expenses of the mess increased by rupees to 40. Satra taramanga hengalapuna maram orga sabagi duni ko mess ID sabagi duni natra? Aduna hana nungtigi expenses daily expenses kano hostel lama salai tar hostel the mi tara lerga mi tara gi nomi sana ba lupa lising ani ni khande manga ni khande budget amam de ler moidro expenditure amam de sumbro boarding salai ba gi wakan tak pusulo hostel sida aina mi tara tham thara gadi mi tara ji gi sana na ba noma gi lupa lising manga ni khande ai hisab amadi le jani nukti gi sat kada ba expenditure am de ler ngane ba aduni da Hana satra 75 leram hoji anoba emission tawbudagi satra traunga amaga sangjil le boarding da leisilare aduna maram oraga nomo gi sana ba expenditure ma plan dor thamido adudo lupa hana gi lupa suk sa ba hana param le lupa suk na sinba na leram ngane ba lising manga na ni hangde kunthra na ni hangde natag lising ohum na ni hangde ma option ji matungina ko leram duine ba mi anobu yaro min expenditure du khara saw khale kya lupa daily expenses nungti gi du ko nungti gi expenditure do chani ni fuengale Amuromda average expenditure per head adi no mi da satli expenditure do aduna kya diminish adi 100 hai ne ba lupa manga 100 what was the original expenditure of the mess hana original uramba hana gi expenditure do mess ki daily oiduni ko si mana daily dragus khangdam nungti gi satpa expenditure do original expenditure hai panungti gi satpa daily original expenditure hai bane man daily ji palam drasu sida palam ji tak pudi nang madu atha du phaga dam ne du gi ko adu gi atha loksing dam hana expenditure kya salam ge habu ne ma puthoji sidi anka ji lure kai de luri ba si anka je karam satra no hodai ni yango ai satra ju noi ju khalo aduga viewer sing da su ai haige ba ai viewer sing da su si anka ji dak yang bada lu ne most of the student lu ne senkas why Ludusia maram di question ji hana thenagi bora dum lai diba hana thengna ba kambu di lara mane ko ano ba thengna mina di lu ne kai no equation nama semam daka oi duni adu la hen duni equation sem du ne ba ya da raisa adu equation do question na pa bam change si question sum question si am dekho na equation dak semwa ne lara ka du si question mana pha dong ne ba sida Delhi palam daw sida Delhi pandan hangya Delhi yaw dong ne ha ba sima ju khango question ji wai wata jina kitang noi ji luhal le tare hai ba gi atha ai mun taro hana ne ai lai thol ki ko ai na tai si lai thok ngam re nga ji ko hana moina satli ba nu ma gi satli ba daily expenditure je original oi ba hana gi ham na tro org ha ji ga no original daily nungti gi expenditure do EXP expenditure ja lupa XX ni khalo haiba gi athadi no magi mi lupa lising x ngak tang pramana ma ni khalo ba lupa lising manga mangai sangsal li mi khalo hana x ada hojik simi ano bu yaw khalamina expenditure new expenditure kya ata ne new ano ba daily expenditure nungti gi daily expenditure kadai da on mes na tro kai da sabagi ni ko mes te adi sabagi da sat padu na tra hana oramana kya rupees x hojik mi ano khara yaw khalamina hana gi expenditure x lupa x na sinma ko na ram du lupa kya na sile ba jikta hana oram sani ni fu hap sile ha ne base adu kai do ba ama pyramid gari minimum per head abi ke no per head minimum the salam expenditure minimum the expenditure ke no average expenditure per head ha ke no average expenditure per head abi ke no suppose asi khangna na ba pramana ma taro ke gyan dabre ko aina boarding to mi tara thame ba okoi tara je sigi nomo gi sana ma gi dang lupa lising ani gi paisa budget thame ba expenditure sina laiba sina khot pa na kya ba munam ta hataw ko mi tara jigi aina ke do ba nomo gi moina chaba thakpa da sanga da paisa ji lupa kya na sile baina lising ani sile ba expenditure tu kya ba lupa lising ani sin manatra mi masing duna kya ba mi masing da satra masing da en dun I ko atadi average head per average
per head ti average expenditure per head ti minimum da kya salam ngani pesa 200 ta dra yin thu phang dra yes yan da bra average is mai hotu na tro sumi samde average expenditure per head apun ba mi pulap tu gi apun ba expenditure du dai du ke do ba mi masing ye loidro average photo pose gyan ta brain piri example ja mi tara leiba boarding ko amada minimum da lupa chani total da lupa lising ani ko na ba sil haba mi tara gi chana ba thak si nong magi chana thak na ba arrange to buse ad minimum da kya sang singam ngani patho dia ku tara ni thoga tarak tura sani sine average head per average expenditure per head hai gyan tar ba question gi londa je du dia average expenditure per head ha ba di ke do ba total expenditure du kana yendi ba satra masing yendu natra adudi han orum average to kya tarne du dharo han orum average to han lerma satra masing 75 ye loidro hana gi paisa expenditure x to da anouba expenditure haragna do ba anouba oreiba anouba daily expenditure du da anouba satra masing kano 75 to 15 hapsila kya tara 19 ye loidro aduni da average ne si average na hana gi average na sina kari anouba average to natro kanana sawi le hai ahameni heloidro akon megi kya diminish by 500 evna dro ahanu gi oram majdi gi sidina 500 adi khadu na 5 ta have anadro sina sawi le sin pi ni sidigi si khadu 5 ta have dro suma dor hot kene ba gas equation sarak pasi gyan tawra sine gyan si gyan ta de ang hot lore si question sagal na idea la ku ne ba ka oram mi arba ada calculation taw dore elsam lau ni na elsam lau thun lau ngam bra elsam thun to boy mantra am le ma adai mantra dum ta ge ba 15 ga 30 point kya ta 15 30 point kya ta ke 450 elsam 450 ta ne lora calculation na mok mayam dagi hen khoina thura se ba kamai thu di ba elsam 450 why and how kamai elsam 450 ta ri no 15 ga 30 kamai tor pui nei noina aina elsam puto pada kari method sine isep puto pui method am sina braina siani gi isep kya nom tharo difference method ama ta ke dena amani khadona phone kya na 15 don ani mag yen yara mani adu isep kya tara isep 15 dara ba hariba isep tu na si ani di yen top 15 don 75 yela di 5 15 don 90 yela di 6 sinam ke dora ratio sina kari sina ICF sina kari ratio natra sumaina ICF ka ratio puthoni adi LCM putho kehta adi ke dora sigi ICF 15 jiga sigi ratio da leri bani sigi LCM kya na 5 6 LCM 30 natra adu puinaga aseng LCM 450 ta ne ham natra ita khram ne wese ta ke poto sum hol era di matam sangani tal ni second tak mind hol lo kya dekho cha LCM puto si on is with food on taki method me am apply to silo adu di LCM ji kya ta 450 tar hoidra adu ma ko hot ho yare adu jam ma ko puto adu jam sam ya bi step me am le calculation da aina to ri je high level gi calculation si to adu na ta ba answer si da option trick to ya bram check to gi ko khari en cook sinai ne je khara yam ta ke doni tai khari da ma khong seng badu da ka oidro ha an ka hiba ma am le bene ba hiba ma am du da gi aina ma ya hairaga laiba photo ai video jenga kana ba loge hataragadi hana hairaga lera maus aina anoba method anoba design anoba calculation anoba koksina ta de adu ai gi knowledge si lahoba kana duine ba adu video yeng na ba aizu khara hap ke bogo dum do yong ko ansa je taraka do ansa je ai kaino ma ge bogo 9 yen ya ta ne taraka do ansa je 9 yen ya ta ne 9 yen ja ma yoroma ba adu ansa ne lore sin 9 yen ja bra ya dra na nenya ba di ke do di sing tis no dena si ansa su oi oro moy atai di na ni lo yen ya ne na ba adi amaka ha ke tar ka di ban sa ja amaka su ha ge bu ko 9 na ge do ba ya ni 25 na si nya ni 25 yen ja ba di si oi dre ansa si ni le re ansa ji hey 25 di si kara yen ja de ba 9 yen de ko si 25 yen bra ya de si ya da bra an sa si ta re lo re ge no so ro ki dre maram khang bro aina tawri ja
Marum khangning bra. Maring khangning adi haro sort ka taki. Ha. Khangning di WhatsApp to lo. Yari ko. Ha. Kendar ba. Kari gino ansar suro tan lu singre ha bai ure bai gidi. Aina uri koksi ubra sinida kana guma sambodi. Udia. Fajan mun khalo. Aduga. Ha. Pangai haise me nate ko. Nane hango bai ngonda aina maram sana pingam draga di aina dab tawre ra hayo bai ai ngonda noina haning bai jo kasu kai di. Ai di maram mama sana tawri bai di. Ke do no aina 9 yen jani hariba. 25 yen ja tan hariba. 9 yen ja dre ko sia. Sidi 25 yen ja dre ko. 25 yen ja bana bai trick lei du di. 25 yen ja na bai kana loinya. Ai di myam takram ni ko. 0 ani loiba. 25 loiba. Makoi mari sina loiba number ogidam ne 25 yen ja bai di. Sidi 9 yen ja da bai ansa oira ro hare. 40 loi di 25 yen ja ansa oira ro. 30 ni loi di 25 yen ja ansa oira ro. The only possible answer is kana tara. This adu taraga de equation same hek loi baga angka hotring da kun answer khot kare adu di mayam dei thudri ba. Thure ko. Okay. Adu answer ji sumi sum de check tong na ba ai kana tawrage mayam. Hola sika. LSM du 450 tane LSM ki shortcut ai tak re ko. Sabi ne asi la de kya thungya. Sijum calculation athu bim thak mayam tong na do bam tak ki ko ja ja ga to ki. Sabi ne asi la kya thungni. Paga se sing tra. Tronga manga. Si taruk thungani ko. Six la ne ba. Adagi kanom to ki ko. Adu som lak thu sina. 66 la ne so na 5x. Adu x ma. Som lak thu sina 45 ka 5 ka puina di 2250 la ne ko. Calculation gi mayam kham theng na thu ba. Speed ama ta ke ba ko. Som dana si won ngarani ko. Minus lere. Si minus som thang odu ne ba. Adu si gi 19 si la di 5 thong 5 ka si gi di 1 200 tare. Kumanga mari sam kun ne ba ko. Sola phabe ne ka na ji. Tare ko cha. Sila kamayam lai ba. Ai noi de so o khara tawgi tawri ne ko akhoi gi speed se. Na mi stai ba ai je no anka hi ba na ta calculation adu yauna si yauna level lai ga den udle ne thoina. Maram do haira ge ko. Si baudi hara ma ge adu ga ji option trick kamaina si lai no ha bu de ai ne pakhong ne sal thame khangning ma mai whatsapp to lo. Re ko. Ai whatsapp ko tu da phajana. Ai ga no de video se ma ga explain to ki sumi sum de ngo ba ina sa ma ngai jele ya ai khang dan ba ngai jele du adu di angka de ya roi ko. Akhoi bu takpir ko jana angka la ma do la le her ngama ba ai angka ha ji di aina lan tak ya roi. Angka di mathematical to we ba do mi na lan tak sin ya de ko. Akhoi fake ama kari gom la na information pisin ba di kaisu soidan khang gi da ba ya ba sa ta sing na. Mathematics la na to ya roi. Yong ko sia 75 na LSM di yen ma do kya thong ni hum 6 thong 6 la ni. Muna ta ko mental calculation kar tawri ni ko do je. 19 ni sia la di 5 thong e ko. Mai 5x ka sigi puri ni 5x for minus leibni na minus 5 ka 24 kumanga mari sam khun adu di lising amaga 0 jo ka lising amaga sani lani si minus leidu natro minus leibu da som thanga di lising amaga plus lani basi adu makha di LSM 450 leibu natro 450 leibu du ga asi 5 si pui na ro di 45 5 sa di sani kumanga ne ba sani kumanga da 0 map se lo ni 4 si 0 yauni na ani ti sin aro ni somdana 6x lere somdana minus 5x lere x thawro dro x to si thawre calculation du samak podu ni dai na je me step sing du samaga mentally to ge be wani dai na ha je understand bro adu step samaji hai si ju calculation makalam ko shortcut makalam ko se tapna ut ke ko LSM 90 tab di aning bra si bau du na yaning ko speed su ole makhong sing du su dai ni ko speed are bising du utho e Yung makong jing ta 70 pa siya ladi 6 thong ne am na tra 66 la ne lak to rim sine ye ladi 5 thong dra 5 ka mai s ke puina di 5x ta driba adagi si minus library na si change to rani ko ado manga ga 24 ko manga mari sam kun du 0 mon napsil la ni ko lera ba asum sa ta na ye ta ke le ba 5 le na tra 5 ka makha le 450 siga su puri na grani hore puri na ro dra yung unga ma ba yung se 450 ki si puina di 5 ka puina di kya tarani si taro idro ade si minus le baje hore som thanga di plus wala si la idro ati sinar si tarani som dana 665x ka do di x ta horane ba x equal to haraga si value si la ne aning bra calculation me am to no di sumai no kala samjel la to ngam ma noi da uhen ningi je
ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯕꯨꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯂꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯣꯡꯉ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕꯅ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ 25 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ 25 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯆꯨꯔꯕ ꯁꯨꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯍꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯇꯤꯁ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯤꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯔꯤꯠ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯗ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯁ 16 years nupa macha mari yaure moi average age kya oiba 13 oiba the average age of the class was reduced by kya 6 months how many boys were there initially in the class hojiki ahamba hoki question duga mane ai question sig hom subu natra holija hojiki second du nataba mamang du mane ba mong ji ko kamaina formula kaisina ni n into average kya ba total du pandoi bisijo hana kya sata kya lerungi hang natro sibo initially question gyan darbo tariko mya hana lerum mi du khang da x ni khalo makoi average kya ne ba 16 years natro total di 16x darba adagi mak mi mari yaure moi average kya adu ni mari ga 13 adi kya no 52 tarabo di hojik ke dore makoi pulap ki kya ta x plus 4 makoi pulap ki apun basi kya tara 16x plus 52 taraba khangi ko hojik mak man kari moi pulap ki average to ke dore mi hana le madu ki 4 hapsili adu kan ke dore makoi pulap ki average puto makoi pulap to sil tro mi pulap idea hana le madu ga hojik lai bisi ki pulap natro makoi average to na kya handai ba 6 months ham natro 6 months habji kai mane 6 months habji kya ba sahi doladi 12 ne loidro adu kya tara 0.2 year taraba nate 5 tarada ba 0.5 year ta ne natra ata disina hana ora mudra 16 years 0.5 hundred di 15.5 di hana ora me average to sinatro si andre adu di hoji si ora ne ba aha ma takidu mane adu di si tu telam la oidra x na si puri di 15.5x kari 4 si puri di mani manga kun humpu ni thoi taramani ai muna taw ko ke no ma ge ko option 3 ama ju taw ge sida ha ka di takpam thog tai ko sidi lu silak ture ko ai mayam takna da bhamam taksin ge akhoi na mu holam adi ka kali leven honi hambra gi da ansa ja mi kya no yoksile jana ro si phone ja kana nam payo ai wara madi tumin na payo class ka dawr he payo nda payo yar jai payo kise hello hello oh ai class tawri ngale tawjra ya gadra video record lori ba atan sat kana tawgi sum pol je pangdok tor kuni na ne kana taw bon ju ngai ta bain doji aba okay sigi se mi anu mari yaw hem natra hanor mami du ne ma pyramid ja de mari yaw sala kanda tu ni na bathiyo anu mari yaw sala de kya dar kuma pan daraba tu ni na bra ade an saw ero sidi mari yaw sala kanda tu ni na ni si ja ni an sa ja hom ji manong de ora mani ama si kolom thada bi hot ke harasu yai ba kolom thada na man calculation do holu yai ba ai saru ai si myam ji taw de bi kolom thada man calculation hot ke bu ko yanda braja unit digit method pa laga i hot ke ba osana ba a sek taw ke ko ai mind hot phodu ut ke ko ngak tong ko option a ai sek taw ni ko arba
ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯞꯁꯟ A ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣ B ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ Bꯗ ꯂꯩꯔꯦ A ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ मानदे को आंसर ओर ऑप्शन सीजु ओर ए बी तारे सिना मेथड अमने असिजु को ऑप्शन चेक तोइजु मेथड मखलमने आई सिना प्योर कांसेप्ट ने को सिना क्वाइदगी मी खुदी मन होना गदब कांसेप्ट आई ना हजि तोइजु ऑप्शन ट्रिक ने ऑप्शन ट्रिक की मेथड से सि खनुंब्रा पांगलो दो लेरे आइना समाना को से सिमदि ताके यारे को से को सी आंसर जे पुथोजे यारे को सियान होलोंग ऑप्शन ट्रिक तु तम तागे सी याय हेबनि आइना सुम सो तो बनि द नोइदा सी योंना अंक जि थुबे या हेबा मान कैलकुलेशन नि को माइन कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट का अनि सिनबा कोलम दे ब्रेन द सिनबा ने ब्रेन द तौबने बाइ गांग स्टेप समगा सी लेवल ने योंना ट्रेन तौजे बा खोजि को यंगो सी अंक जि दो इन लोसिला मजिंग साइ क्वेश्चन जे kai माइनस या पुरी नरदि क्या तारे सा सी अनि जी मी x + 4 की टोटल सी मी x + 4 टोटल मानम थोयम नत्रो सिदि अंक अदुम लोसिन यारे लोसिन बदि हाबदि क्या बा 16x + 52 जिगा कना मादुइ बा 15.5 x को अदुदि 15x सुम लादि 0.5x तारे को 0.5 हजि के माने 1 बाय क्या गा 2 मानद्रो अदुदि 10 असुम 2 जसम चलदि क्या तारानी x 20 ताद्रा परम x 2 ने मानो हंगी नत्रो सी x हानागी लई ममी मसी x 2 नत्रो हंगी सा x हंग मनी ना आंसर क्या तारा 20 तारे यार देखो सा अंक होत पदे हेरे ऑप्शन ट्रिक कमायना आइना 20 लाखिबा असागी 2 नेनबा यादबदो मी मरी यौसल खना 29 ताइदना सा अदु 2 नेनबा यादे हाबदुना अदु मरम दुदि खंगाबा खंगद्रि दो ना सेन दोते ओके कनो तरो हौजिक से आइना सि आंसर जे देरि उरे को सी आंसर खोट पजि सम समद्रो समद्रा हाइदि क्वेश्चन मा साबनेबा हाना मी x लेरिंगे दो अरम एवरेज सि लेरे टोटल दो पुरिनरनी सि तारे हौजि मी मरी हपसेले मी मरी के एवरेज तो सिनी पुरिनरदि सि तारे अदो मोय पुल पुंजिलदि क्या तारे से मी क्या पुनबा तारे 16x + 52 है जे मी हाना लेरम x तो 4 के अपुन मनेबा सिदा लेजि मी x + 4 के अपुन मने अदु ता दिसिगा सिगा जि मानारने अदु सॉल्व तोर कोने हाइनि दना से अदु आइना कमाय तोरगा ऑप्शन ट्रिक त तोर सिदि आंसर ओरो दीदी अमा सोय ओरो को तू न कक पया दबसे मी मरी हपसिले अदु गांदा 29 दु तू न कक यादे मरम अम लय अदु गिसु को अदु नतब ऑप्शन सी अहुम द चेक तो बैदु दि ताकि यूनिट डिजिट मेथड की दुदि सिदा हंगी से x कना ने हरिनो x तो 22 नि ऑप्शन ए जे चेक तोर सेबा x तो गांता 22 नि लौरो से 22 लौरदि सी 2 ग 6 के क्या हलदा है एन यूनिट डिजिट मेथड तो बनी दा 2 6 पॉइंट क्या तागे अनि तो टाइ थोय नत्रो सी 2 लो लेबा मसिंग तारोक तुय नत्रो अदि मी मरी यौसिले मो एवरेज न 3 नि अदु पुरी न मरी हम क्या ना ट्राइ थोय 2 नो ले मसिंग अदि सी 2 नो ले मसिंग तारे 2 नो ले मसिंग 2 नो ले मसिंग 3 अदि क्या लाइन सिंग जा बाबाने 3 नो फोन जा फोन लो मसिंग तारोइद्रो अन सेंदोरे को अदु दि यमो हौजी मी जी 22 ओइग्रे लौरे अदु तादि मी मरी हपसिल क्या तारे 20 का 6 तारबा 26 तारे को आईडी करो सिनेबा 0.5 सिना देबा इनामा 0.5 से आईडी 1/2 सिने ngसागी था तरुक से ना 6/12 हाब नत्रो आइना सिना 1/2 सिने can देखो अदु 1/2 अंदर दि क्या तान 15 प्लस 0.5 हंदे हेब नत्रो ngसाई तो आइना सनाई दि लाजिना मया मानदे कोक्सी को हाना 15 लेरम बदु क्या हंदबा 1/2 अंदर दि
नते 16 लेर मदु 1/2 अंदर 15 हाफ तारोइद्रो 15 हाफ तो समय याब्रो मया मानदब खुतौ ने बाइ सिनर जे अदु नि मान काउसन सिनर इजम कंदा ब्रो तबना ताकि नुंगाइत्रे को यान ताना हाइदि अउ मिजु नुंगाइ रोय सम चनाइनरा ताकपगी मोंग मानजले अरे को शॉर्टकट तो फसन तागे से हाना अखोइना फोटो yang kase kai neba n into average equal to kya ba total have do natro se fajana taage ba ko option tik ain kamai tawge do hana le mi du option number a ji check tor je 22 natro si check tor hana le mi du 22 ni khalo ba average to kya ba 16 natro kya tar ani to kya no trying to 2 no loi masing sine ba in tori kok se hoji mi mari yausile mo average 13 nam natro mo average mari home kya no trying to 2 no loi masing natro mabani pula kya loi ne answer फोल रोद्रा यस हौजी मी कुनी थोय तो मरी हफ्सला क्या तारा कुंदरक सुरोद्रा मी कुंदरक सोंगान एवरेज तो हाना ओरम बदे क्या हंदेबा 6 मंथ्स नत्रा 6 मंथ्स तो आइना लौरा के लौनी बाइदा 1.2 लौनी हम नत्रा अता 1.2 हंदरबदी 15 हाफ ला ओइद्रो 15 हाफ तो आइदी समायना हम थमदुरिबो यारे को अदुदी हो 6 न लोइबा मसिंग जसि पुइदुनि को अनि मक्ता पुइदुनि नत्रो 6 न लोइबा मसिंग दा 5 पुइना 0 तारोइद्रा अदि 26 ना मंग हा को पिनदी 30 ककनदी 13 तारोइद्रा 3 लोइबा मसिंग तादुइ नत्रो तिसिनदी 3 सिगी टू 10 वैल्यू जी टू 10 वैल्यू जी अनि जे माना कान आंसा ओइदुनि माना ngambra हमदे लोरे समायना मानबो थिरक पने बैना अदो ngसागी हम ऑप्शन नंबर डी दैना 25 सिदा अनोबो मी मसिंग 25 सिना आंसा नि खलोबा होरेन अपुन मद मी क्या सुरने 25 लेर मद मी मरि हफ्सला 29 लाओइद्रा अदो होरे 29 नि ngसाई 1/2 गो होरे पुइनगदबम यरक्त्रा तुझे अंक क्या कर रहा क्या आदत के लाने पोइला होइद्रो सिददी पोइन यावरो सिदने पोइन यावो न बता दो रे हदन आंसाद लाने हर कोने बेना जी आइन ऑप्शन चेक सनारी ला मैम दो ज्ञान दारबा उरामनी ना ऑप्शन नंबर डी चेक तौसेबा आइन हजि तौरी खुदौजिदा सुम तमना ताक्से को कायदे को अमुक हनगे को सा ऑप्शन नंबर डी मुक होलजे हदन ए नत्रेब को ए आंसा होइद्रे डी दो आंसा होइद्रे मैम मानदा मोंग दो होसेबा हाले मंगाने हरो एवरेज तो चाटुक नहीं पुइना दे क्या तारा तरो मंगा तरो सुनो लाओइद्रो जीरो लोइदु नत्रो मपुमनी को तादुइ से मी मरी यावरे मो एवरेज 13 नि पुइना दे क्या लोइनि बतु न लोइदु नत्रो लोइ मपुमदी तारोइद्रो मसेट मकाइ तारोइदा मपुमनी पुइना दि मपुम मपुमनी पुइना दि मपुम थानी तिसना फोनदु मपुम ताने सुमब्रो अदे होजि मी जी कुमंगा द मरी हफ्सला दि कुमापन ताद्रा मोय कुमापन एवरेज तो क्या दंगा रेबा 15 दगी तंखाय अंदर 15 हाफ ने हम नत्रो आइदी सिना आइना हाफ सिना बगी नेबा अंक जी उंगम एसी 0.2 सिना दे बैदी यो कुमापन ग मंगा पुइना दि केराल लोइने साजा मापन मंगा 5 न लोइबा मसिंग नत्रा अद कुमापन ग हाफ को पुइना दि 0.5 ला ने लास्टा सिदा नंबर हम ले 0.5 ला होइद्रो 0.5 पॉइंट यावरा दि के तौदिबा म्या 0.5 न लोइबा नंबर ग सिगे तिसना दि होरे आंसा दि 0.5 लो रोइद्रो सिना मपुमनी कमाय माना कदुइनो माना रोइ नत्रो हाइदि सिना मी कुमापन गे पुन मने बिसिजु सिजु मी कुमापन पुन मने मानबम थोक्त्रो मानद्रदि आंसर लालानेबा अदु आइना ngसाई 1/2 मखादा लाखनी 1/2 ना केदोबा 1/2 ना ककप यारोइदब दान सावइरो हेबने बेने निसि एनेंब्रा ऑप्शन टिक सनार मी ला म्याम दो उरे को सिना कंसेप्ट हेना सेम मीना खंगदब फोन कैलकुलेशन द सम्मीबा तौरी म्याम ज्ञान दारि को से ताउदब्रा थमनग्रबा वीडियो अदम थागतुइना मी येंगो को करि मनंग अनौ मिंग दु गैबा जासी येंगो सागी अमा वीडियो रेकॉर्ड लौद्रिंगे द शॉर्टकट फ्याम से ताइदा नैना अदुम जदुम कनो तौसुलो अमाय शॉर्टकट खरा लाओ कोचिंग लाको ने हेना काना दुइनी मथंग सिदी ज्ञान दादसुने आइगी अमा लैको अखोय सेमिदना WhatsApp ग्रुप दा एनी क्वेश्चन नुमिदांग अहिंग पुंग बारोबो मनोंग थांगो बारोबो आइना तुमदे बोरगदे एदुम आंसा दुम पीबनी होलगदुम वीडियो रिकॉर्डिंग लोगदुम तापीबनी को आइगी अखोयजु खरा कथुइबनी खरा अदुम खंगदो क्वेश्चन अदुम हंगबा यानी खंगदरगने नमसिल थमगनो को याम हैनिंग कमुना होनरो ऑफिसर अम मोरो खरा आइदी इसम सम होनगे हाबो कमुदुसु थबो अमदि फंगनबो होनराने इनाजु मतिंग पांगने नै एसएससी थागदब सात्रगिदी हंदकी एग्जाम वालिंगेगी थानी वालिंगेदा recorded video है तारे को any chapter खुदिंगी ने हंदा आई कुन्नी मनों द ट्रांपन फंगबा साटा याम पुथुई कोई एसएससी दिगी
ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯕ exam 한전진 타ꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯥ 84 ꯃꯊꯛ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯁꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ 10 ꯃꯊꯛꯇ 10 ꯃꯊꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯟ ꯇꯨ ꯍꯣꯠ ꯉꯝꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ खर सोंदबा खरगा मखों खर सेंगा लाक मीना 20 मनुंग 20 का दुम फोंबा याबा पोने बसे नै मुस्लिम दस यावबने कनोदगी करीब सांगाय फोमदगी मोय मस्जिद हाइबामने अमा करीबा माउंट अबिद हाइबा कनो माबने ममिंदो मादे याम फंगे चामगा तरेक योगिबने यंको मणिपुर ममांगी 61 बो खनबने बको ओबीसी दा हनदि खरम कारागा 70 80 स्वाइ बोदी 80 स्वाइ द खल्ला दोदी माले नोय हनक थादि को 90 100 मया तम जे मार्क्स को जिदी थादा कमुगी दियाम लाइदा मणिपुर की वैकेंसी रिजर्व लेबनी ने अदुदि कम खलोरनो अंक सोनबा कमुगी सु ए स्पेशल होइना ने अंक द ख्वाइदगी तोइन हंगनबा यामना सु लाइबा चैप्टर खुदिंगी क्वेश्चन खंगल लेदना अदु खक्तगी आई वीडियो ग सेमगा दम नोगी दमता रेडी तौनेबा हजिकुदि खितंग वालिमिना आइजु खरा चिनमनिना मतम जे खरा वाली को यमसे इन द स्कूल द एवरेज करिबा average height of the students of the 10 standard is क्या बा 10 standard आदि 10 standard द लेबे सात्र सिंजी के दो बा मखोई average height से क्या बा 100 centimeter नत्रा the average height of the boys ना क्या boy की average क्या ना boy की average ना क्या 118 नत्रा girl की ना क्या हाँ 90 का 5 नत्रा अदो मैं अपन में ना क्या 100 natrosya. What is the number of girls in the class? Class ulai ba girl masing du kya no ye? If there are 20 nupa masa masing na kya or magadi 20 or agadi have ne. Adu dengo allegation me thasi takram ni magi class tu da class number 5 te yong ko. Ai class 5 subadu da allegation ja. Allegation sina ba average ta. Allegation method sina ba ai takram ne ko. सी येंगनिंगदि क्लास नंबर 5 आइना जि कमेंट तौरे को नय अनोबो यारपसिंग अदम वीडियो यंग को से क्लास नंबर 5 तो एलिगेशन सिन नबै फजन नमा खोंग ताख्रब सिदगी तारकपनी दो सी 100 ना चाव हेम नत्रसा 100 ते सी खादो नि क्या तारा 5 सिदना 11 एन चाव नि 11 8 ते सी खादो 100 खादो क्या तारा 18 थारनी अदुदि नुपी मा पाद 18 लेरे सिन तापदि नुपी नि 18 ओइ मतम नुपा ना क्या बोइना 5 ने हरि ने लोरेन का अदुबु नुपा मसिंग जे असेम क्या फिरमे 20 boys sida lei sida aseng bra te ratio da lei sida aseng mana te hna tro ratio da lei nupa ma sing ji boy ji 5 oi kan da aseng mana kya ne ba aseng mana 20 ne tro kya na puri tar kuno 5 sida kya puri da 4 puri ta na tro au ta di nupi gi su 4 na puri ga aseng mata ne ratio da 4 puri ga 3 mari di 70 ga 3 mari 72 na tro this is the answer allegation pa me yam thilai lai ri jang ka je Aidra, ai bro. Ado ai hai ko average matang gyan thana om khai ko. 12 amasung ne. 15 ko one number ani lere. Mabani average kya no? Average sabi kana kamai dar puthui no. Mabani bu yen jaw khai chaw masing kana no. Mabani sorry. Mabani average ne. Mabani ratio haji kamai puthui no. Mabani bu yen jaw khai chaw masing kana no. Ai sep tu na tro. I said 3 do na kai ne base 3 do na ke do ba yen thoga 3 ni yen thoga kya thara 4 3 yen thoga kya thara 5 ratio ai de aseng ma bilu na te sang ta ko bilu hai bane ba ko no smana ratio de le ma je aseng bilu te sang tak sa bone nu pa na manga oi matam da nu pi na train pan oi hai je bane ba sidi yan ta na ba amaka hai gi ko hena amaka ju example ma sang pising yu gyan ta rim ko yom ko a ga b ga ratio ja 2:3 ने हारा जेबा कई हानो सी हाइजा ए ना 2 ओइ मतम न बी ना 3 सांग थाइ रे ए ना अनि ओइ मतम न बी ना 3 अदो ए गे सेम बी रु जाहि न होजे कनो पिराम गे 12 नि ना बी दि क्या वरने दु दे हा 18 ओइ ने मरम दि केनो ए गी 2 ओइ मतम दा सेम बद क्या पिरा 12 तारै नत्रो क्या न पुरी तागे बिलु न रेशो नकना 6 पुई ता दि सिदा जु नकना 6 न पुरी गा तब 18 ओइ ने या entai ko maram kai nama tamda asing ma bilu tu 12 amasung kari 18 oirane ba habadi a na kya 12 b na kya 18 oirane habani da maram kai gino hoi yung 6 na mien thone abani 6 ni thoi na tro 6 ni thoi kya thonge cha tu 6 ni thoi kya thonge cha
3 ngасꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯗꯨ ꯇꯥꯔꯥꯗ꯭ꯔꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ 5ꯅꯤ 5 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ 20ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ 4ꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯨ 4 ꯄꯨꯔꯤꯒ 72 ꯕꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯊꯪ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯑꯅꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠꯀ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤꯕꯅꯦ ꯀꯤꯂꯔꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯜꯂꯛꯀꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯍꯩꯔꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗꯤ Sandeep drives kariba a distance of 500 meters to a then he drives 400 meters to another store in 121 seconds. What is his average speed putho natro average putho di ke akhir average putho tisnar tu nian bra sidadi lale sidadi average speed putho pose speed ki matang da di ne akhona average putho pose sina formula du kaino me average tisna bada sing tad kra thake ko green tea mana tahu ka akhona average putho putho tisnar tu nian bi tawdro masing ani piramadi average ke dawni masing ani tisnaraga masing tisnaraga tu nian dro average ki formula ama leidai ne kariba average equal to tisnaraga sum tawraga kana nian n nian manatro adu si matang da satna de lali kadi matang da speed palakanda de average speed aje mai tongana kai lei ha matam da ani lei ko to 10 distance by to tell distance ta to tell kanana time ni ndui ba haringi ko meam to 10 distance ta kana yandui ba formula phajilu ko hingmai sigi chapter ma tongan lei speed distance and time haina ko adu ka na som talak to lere mani hoju khangji lo confusion ta gyan tari ma boring chu de ko chalo lo ra humang choji to boring chu gi torong ani ayu khara sugi sugi to e adu lek ta phoi patient wa mani su de isaji energy ayu kumna nungai lek ta ko se esi palani ko ai library to khari ina khun gi adu ka na esi palagi average speed lere ko ade ma formula mang lere average speed se average speed puto ke di 2 into speed 1 into speed 2 plus divided by speed 1 speed 2 ga tisna diba sigi formula se karunga pane ham matam da distance ani pirma bako when karum ga da pandoi ba 2 distance ani ka pirma ba are equal distance ani piram ga da pane ba pan ga da bodu mong harak si yam toi hangan mani ko chapter si chapter si da takning dre aina nang na tuition mahum je lak da 10 km per hour da lae ba hangi ka na thabak le hoina thu na 15 km per hour speed han gre ba nang lai ara phase mana bra satki baga lakhi baga satki baga mana dra yumdagi tuition ham lakpa tuition yum ham sakhi ba distance mana dra ani da ta di matang da di average speed pangi hardi nangi hojiki speed ani du kya na tu amana 10 lakoi na 10 km per hour natra 10 do ne hangi bna 15 km ma natra adu puri narani adu tu jon ga da makada na speed ani tisina yen ga ne karum ga pani ba distance ni mana ga da distance ani tu mana dro ju da yumdagi sibo lakpa sidagi yumo sakhi ba mana dro adu ga na pandoi ne si formula je atai ka kadai dagi sarak pano haraka sidagi sadura ga tarak nga tani ko sina aseng formula ne sidagi sador ko wane distance ani du mana bani na equation saro hot kan da si formula sumain ta jar ko wane distance ani du mana da distance mana da borga si direct palo ko distance ani kana no amana 500 meter mana 400 meter mana bro ande adu di si formula panya gadra yar roi adu ke dore ba ke dara adu distance ani tisna di ke darage 500 400 tisna di 900 tarabo meter adagi amang 175 ka 125 ka time ani du sinatro tisinaro kya no hero no je saruk yaro 300 tare 300 second yale ta di kya tare 3 meter per second yarbo very easy laidra kari exam no MTS मैं होजी MTS call तो MTS इरा लाइन फाउ है वना बकल लदी
दिल्ली नुली चलो भी दरकार होइद्रे मणिपुरदा अइगुम्बा अइगोंदे हेनबसु मैम लेरी ओजा अखोय मैम चंगा लेरी सिदे अपाम ओजाम थीरगा दुम फजना तौरो नोइना होनददि यार ओजादी मखल खुदिंग सुनो कोचिंग चलो जो काना रोय याना भाईजा नंग थवा यावना नंग थाजो ओजादु फजना कोचिंग चल नंग साना पाव छात्र थेंनै को कोचिंग फंक्शन चलगा आदि सक्सेस होइngमदबा हाइदि ओजा नुंगाइतबि चचबदुना मोइग्रे को अदुना तना एकता नसानादि होनदना पंगतोक तोबुदि यादे को से एसी एडवाइस ने यानदारबा म्या लाइरी सुम्बा राबि और काना थबक फावदो मानरे एकता अदो सुम्बा राबि मिजु लोइ लरमनेबा रियल कंपटीशन दि गदाइ दनो मीना खर लुबंग कदा अखोन ऑप्शन ट्रिक तोरगा थुन होलि म्याम दाइ ngasai टाइम म्याम हा रिकॉर्डिंग लौद्रिङै दस एना सर्किट खरम थाइदना अदुम म्याम सिदि खर थवायो को hayang ne thaba kan ba ha kan kasna te mathang di in a subject there are 40 gari 40 marks for practice subject ama kakta subject ama de ke do ba subject number 1 ja practical ki kya ba practical ki mark kya no 40 marks theory ki na kya theory ki total marks ni guman pir me je subject number 2 dana kari practical gi 60 theory gi na 40 laiba ko total mark to pijaba mane r ko bunu paji na ke do ba average mark se kya phangi practical le man phangbi kya ba practical na phangbi average se kya no average se kya ne ba 40 theory to phangbi average na kya 60 ni natra then his average marks per subject among the ma kya phange sing kasi noi da di lu ba male ai sum ying ni ko noi sang wala ga ni ko na re si question je data ma man confusion chala le ba mun wakan tha do nga tang khalali ni ko ta kal atem khalo ne se second kun mu pi ge that ma sam sa ge khalo Umdraba atta kem nate ha me mathak piri ni tutil ma pije bu mane ha ai no da lahela ge line na ko question mana ba pramanam pi ge ko dure bnoi sida natra dogi mes ta ma kya no sundar ja mes ta ma kya 100 natra adagi english ma kya na sama nang na ne nang na phangi mark se mes ta ne 70 phange ba ko ade english ta ne 50 phange ba subject ni nang average mark kya phange putho je paune sidage dum angaje dum ku pusilak ya dore average kya na sem ta halo 60 sumdra nang si total ma ani si yeng bi bro nang phang ma mark to mes ta na 70 phange english ta na 50 phange nang na phangi total mark to 70 plus 50 subject ani dur kya phange subject ani dur nang phangi mark sam kun natro subject amom di yen thoa bane amom da patho di amom gi sang di holaga di 60 ni have natro total du da kana yan thina tu ni natro adudi uram mani ne khalo du kok to si mi total mark pija bani da na si jaga si dia si mi total mark pija bani haba sidina si bauji total mark taksa bane mayam man practical na phangi ji subject kya no subject ani natro
practical the man ma kya phangya practical the man phangi average kya na 20 na tra tu tel pu to kya tara average da si phang mani subject ani na tra tu 40 da kya tara 80 tara ba adagi amuk theory the man phangi average da 60 na tra tu tel kya tara subject ani ki di 60 into 2 120 120 da ngasai 2 ne mene 60 tara ise habadi khudam oina harba ma theory da mark sam tara lebido ma khara ka phangam be yaiba adu sida phang ko mark tu ani pullaga sam kun ta duine sam kun du subject ani pa thodi 2 ne thodi average to 60 tara koi wari ni da mana haning ronda je habadi theory mark sam tara la pull up di phangam moidana for example sidana 70 phangen kalo theory de sidana yankai phangen kalo pun sam kun ta roidro adu sam kun dam tu ne yen thodi average pu thokedi 2 ne thodi kya tara sam kun du 2 ne thodi kya tara 60 tara roidro sumaina tara ko ne average haji adu akona average piramadi subject ani tun pure tu ten do si wona mon ti wona mani pramane ko si 70 phangi si 50 toro me habna te theory de 70 adagi si theory dan 50 habna te ko pramanam to jaba 50 dia ro si 40 mon kama 50 phang no praman soire si yarba praman soire ko sidana kaya 80 haraga si 40 habi ai praman pi bu soire yaning bro adu gi time ne habne da sida sungai practical da kya 40 leba adu manung ma khara phangang mane ba sida 60 manung khara phangane tu tel kya ta ba 80 ta du na tra sida na ma 30 phange kalo sida 50 phange kalo puna kya ta ra 80 ta dra adu average pa to ke tu ni thodi kya ta ra si 40 adu ne ba ta ra pa adu tu tel subject ani ma puna kya phange subject ani da theory gi wena kya theory gi wena 120 practical gi wena kya practical da 80 subject ani gi ko theory da kya Tiga practical ani pula ma kya phangya 80 plus sam ko di kya phangya sani tarba sabji ani ki patho di kya tara ne sa sam kun sani tare sani da kun tu ne la di kya tara sam ansadu sam tara bo sa kya tara sam ji masu to po mi ge ani nge ko sa gyan tari bro am hai biri sam tara gyan tari bro tara ni sen to bro tel ma piram is nga oro mane ba munna nai no se anobu question oi tawdri ne se aina anka je hebe yaroi thuba na ta dia ro hedo thu ge hadi ge to tara mayam no honari duri henjina concept senga laga shortcut yam heraga man calculation yam heraga option trick yam heraga guessing method heraga anka je mayam de ni sweet thu tare adui method dam ge to tara mayam dagi hena question makhal nai na bangam mo tare ai question makhal nei na mangam bagi maram di question makhal mayam di theng na mena ke dawra haying si ka mana ba mom thena o si di sumai hot pang kani kwa khut tha ba thurani dana o kan khal le ring ne tam sang mane adune ba no in tawdu si khena question makhal ji nei na ho ba adune question makhal ji su na nei na ho ya na ba bengi question pusil laga ta i cds question nei na gra is ki question nei na gra mcs ki question nei na gra try ya hoji so hoji question chamu ka lakini adu ta ga average pu noi lore adu ek lora kana mo practice tawna question sani am answer ki ga yaw solution yaw ba nga pirakini pdf format ta adu di lora average ni na 100 thomya bi film lairani yaraba okay next mathang di while calculating the average marks of a class the score increased by 0.25 when the marks of one student is wrongly entered as this instead of this the number of the student in the classes siang ka se second manga da loine ai no ji theory mata ke buka theory ji khangda bagi nei lu ba man doi ne ba e khanga ba second manga da loine siang ka se cha theory ta ge ko formula do n के एवरेज पुइना क्या था है तो तेल मेलू दु नत्रा अदु सिदै फॉर्मुला मा सादो के को या मरु एबा मा n into एवरेज ता क्या होंग के बदो चेंज इन एवरेज अदु के नो एवरेज ते हेंगलक पदु सु चेंज नत्रो एवरेज हान वर मदगी मंगा हेंगले है रे अदु एवरेज ता क्या चेंज लई है नि पकुम कुमो एवरेज तो हाना लेर मदुदगी 5 हेंगले है रे चेंज क्या लेगे 5 एवरेज हाना लेर मदगी 200 है रे चेंज क्या लेगे 2 चेंज साइज खंगे को ओके अदुगो पुरिनरगा
एवरेज क्या होंगे है हाँ लेरम एन पुरीनरगदी तारकद वैल्यू करी टोटल चेंज इन टोटल वैल्यू चेंज क्या लाके खाने अना हानिंग क्या तब्रा एवरेज अनी हंदे है अनी एन पुरीनरगा क्या तारने नंबर क्या नो नंबर फॉर एग्जांपल आई है नंबर 3 नी खलो एवरेज अनी हाँ लेरम अनी हंदे है टोटल क्या हंदराने 600 अंडरस्टैंड तब्रा नंबर हाँ एन 3 नी खलोब एवरेज हाँ ओरमदी 2 हंदे है हंदरे खलजेब माइनस नहीं खलोब माइनस सिनद्रो याबो यारे को 3 के 2 पुइनादी 6 ताद्रो टोटल वैल्यू 600 कने सुमान एंदा को जा सी फॉर्मूला जे कौरनु को अदुदि होजि अंक जे उरमने चाथुनारो नमद्रिबो व्यूअर मैम नोंना तारे तो इसे थुनी नोबा क्या बा चुमे तिंदो लाउना याद कीरी गई किनो थाजदन है मालेदा अरे को एवरेज क्या चेंज तो हेरो एवरेज क्या नो हंदरी जा एवरेज तो क्या हेंगलेबा तो मतलब when marks of one student छात्र मगी marks के दोबा करी होने सिनरम बग्या मिगी 45 ओइ गदौ द मान करी होने सिनरम बा मिगी असुम मद 45 ओइ गदौ द मान लाना करी सिनरम बा 54 सिनरम नत्रो काया हेंजिन सिनग्रा क्या हेलमी माना 9 हेंजिन सिनगी नत्रो तू 10 9 हेन सिनबसिन मरम मोरग एवरेज तो हेलइने तू 10 द हेलप पाइजे एवरेज हेलप पाइजे तू 10 द हेलमी जुद्रा मी 45 सिनगदौ 54 सिन जी हेलि नत्रो अदुदि फॉर्मूला तो केनेबा n into रो n into करीबा n into चेंज इन एवरेज तो क्या ना 0.5 नत्रो अदुगे पुरीनरगा क्या दाबा तो 10 चेंज इन वैल्यू तो क्या नेबा 45 का 54 खेने क्या नो नाइ नत्रो लोरे अंक सिदा हाना लेरम n दु पुथो हाबो सिबु कयाम लाइबा फोनो सिबो 0.5 अदि 1/2 माना दैना मानदा ब्रो तोंबो 1/2 हादि करी हाबा ना जा आइनो तोंबा न कौरादि करिबा तू का नांगे के दोने अनि मपन टाइम पान लाइद्रो वेरी इजी कंसेप्ट तो सेमो मत तो फॉर्मूला लेजरे अंदा सेंटा ब्रो मैं आम ब्लू लाइव ब्रो लाइको ओके नेक्स्ट का तुझे लजरा बोरिंग सुनी दा हेमो सिगे माना बता खरबा द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 9 इन नत्रा सेक्शन होम दो अमन मी कुमंगा अमन कुथरांगा अमन निफु ले मिनत्रा कुमंगा कुथरांगा निफु क्या तारा मी साम तारे मो एवरेज क्या है सिनी देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सही फोन पाई दिया रे हेलो 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 कना होइदिबा ओ आई कनो तौदरेबको क्लास लोइदुर आई तौजरागे यारे कोसा मी सामने इंदुइ नत्रो अदो सामने लगदी क्या बा मतसी 0 ngati yaudira आंसा जी को सुम ओसन ट्रिकम तो सनागे तो नेगा साइड माय तो गया करी पुथोय न मायजा तकलो न तौरो कुमंगागा सिगा सामने अंक दिलारे को चा लूब्रो नोय होत गम दब्रो सामने लगदुइने मोय फुलगे फुन मदला अंगे कुमंगा गिना सी अदो पटिगिरा सी 0 ani लेब्रा अमा ख लेब्रा अदो समाय तौदिबा फॉर्मूला दि सिनी पांदिसे n का एवरेज के पोइना बदो क्या बा टोटल हाइदना से हाना मी क्या नो लेमी से मी कुमंगा सात कुमंगा गिन एवरेज क्या आई टोटल हम लाने को सात क्या कुंठा मंगा गिन एवरेज क्या 70 अमा क्या 40 गिन एवरेज क्या ती सिने मोय से टोटल मिलु सी लैदिने यानदारबो अदो मी क्या सोरे सा साम सोरद्रा सिगी टोटल मिलु से सिदा सी साम ने यंदु पुलोकी एवरेज पुथो हाबनिना मोय पुलोकी एवरेज पुथोदि मोय पुलोकी टोटल सिदा मोय पुलो सामा पुन यंगे साम ने गदा अदु ने तो तुजी अदो पोल मथुंग दि क्या लाखदि 0 मन यावने को 0 लाने
이거 제로네 제로 여버 포인트 마tun다 이거 kumanga lising mo sa sanga tare kuthanga purina de tare manga ni pumpan apa ni funga si tare purina tak tak hotpun phai option trick ki khallu kan de da kumanga purina de lising mo sanga tare ko si kuthanga si purina baji tare manga ne ko ni pumpan na manga purindi manga pan ni funga manga rikun kumari si tare purina badi 3 2 ya 0 0 na tra hore phan lo ran sa ji si ni di ya roi का 5 लोराने मंगा मपन तरा तरा मत हो सीतार ऑप्शन बी तारे सीधा दे मुसम यारे को मत स्वाय दो समोंगा साय होबदि ऑप्शन थी ले रे न कान दबदा का यंदर बाय नाजिबा तिसिनाबु थुदे यारोये 0 5 मपन तरा मत होय सॉरी मैं उरो 5 से सेंगरो 5 तरा मत होय ओ मनी मंगा तरुक तरे सीता द्रो सी सामनी दुने द्रो सामने लदी 7150 सिदा सामने लदी नै उरम मनी दा सिदा येना लैगनो मे 71.5 तारोइद्रो असि पुलौके तिसिना फोन दा सामने एंदुरी हाराग सिदा सिना दना थमलै रुनो स्वाइदा दुम लोसिन यारे हेबां कदु कैलकुलेशन दु यारबो अदुदि खरा थोलो आइना साइ येंगिदुना अते अते कोक्सिन ऑप्शन 3 कुम कयुम तौ याब्रे ऑप्शन 3 दगे दिसिना बइन थुरने पुरिना द खरा थुरो को पुइना बगी कनोम हारगे si puina phone kya tane ko si purino kya tane si puina phone jam tharo man ka se kolom am ta thadana ro si kolom am ta yaw de bhero man ka usin practice tauji kolom holo ko nam tharo kolom yaw dana ro si taram ngani kolom yaw dana ngam de sia kolom yaw da ngam de basi ngam na ba mantram talake si hom jai samai tham yabrang 65 se 5 into 13 tham yabra 7 into 8 natra trom de tare kadi 91 daraba manga ga nipanga di ipu daraba marina sidipuriyo mari pangkuthatu simana paringa 65 ka sabe e puino di ngamaroi fondo man gausen wasindra man gausen ngamaroi ba sumaya thugaira ga sigi kok sid khalade man gausen ngamamani ai to di man gausen natro ai simba pura hangmadi nate na ai khodak to piri natro sia ai si tani khala pigi nate amaga toksira logic si mem sano se kok si khara sakhan ge se mem amaga pirake ko mayam go tong da khara tausi me sidi thuna haro se ai ju khanga pikhala pi nate ko kaya ko siya sige space dal lai kana na laksa duino sinida amoy dro amre brain marming sapra ha tai ko siya ai muna taw haige am tage se mayang amanda ko khra tawje ba ko 85 se ina kamai 5 into 17 7 into 8 17 7 jadi 119 sula phabe kanai ni manga ni pan ni pu the zero am thamani mari pangkuta to mari taret mari tabro amana mind or amana calculation to leba mental calculation ji am ding je ja se am hai je ai ko sa okay next Sidi, what is the average of natural numbers from 1 to 7?
ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦ 1ꯗꯒꯤ 73 ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ AP ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭रेशन ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯀꯥꯜꯂ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯕ 2ꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 74ꯗ 2ꯅ ꯍꯦꯜꯂꯗꯤ 74 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 74 2ꯅ ꯍꯦꯜꯂꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 7 ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ 7 ꯂꯣꯏꯕ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯒꯦ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯀꯥꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯦꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯥꯎꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯅꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ 2ꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯅꯤ 7나 로직 ꯁꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ 7 ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ होरेन 8 का 6 के थीना क्या ताने 4 नत्रा 2 से लाता 4 ताबदी 7 नत्रगा 2 नत्रा अदु माय ममांग दो ओड नंबर लेरबा सिदा ओड नंबर हेक लेरबा मागी माय ममांग दो ओड नंबर लेरबा अदु तादे आंसर 7 लोइने सी ममाय ममांग दो इवन नंबर लोइरबा अदु 4 लेबोरबा अदु तादे आंसर 2 लोइने याइको अदु क्या नो निपांग तरुक दी तरामरी अनि की मरी का तरुक तरेट 70 का 4 नत्रा ओड नंबर लेरा मिना 7 लोराने हबा अदु मसिंग माप चलके दा सेनी तिसना फोन से कना लोइने तारो काय मता इदु आंसर कना लोइने 7 नत्र 2 लोइदुने कना लोइने हरो सबै लोइनिए सिदा डिजिट नमा सिंगोने 128 का 46 का नत्र तरुक का निपान दिसना क्या नो 4 तारबा मरी गनी का तरुक नत्र खुद पोद तरेट सिदा 1 याउनिंग याउजसनो सिदी येंगल लोरे सिगा नि दी येंगो हम नत्र फोन लोइबरिना तू की सरात फोन लोइबदे 7 नत्र 2 लोइने हम नत्र माय थंगबदो ओट लैगेर तारा 7 लोइने हम नत्र सिदा मसिंग लाखाम हामनिंग हमससनो कस कर सिदा मसिंग लाखाम हामनिंग हमससनो कायम दे इफेक्ट लेरो यारबा लॉजिक जा से खंगजेबा इनादि यांग मानदबा मयाम दे खितंग एडवांस होइन जासे कोक्सी यारबा एंदा द ब्रो मंग लेरमदना म अरायबा सिदा लास्ट वन करीबा एस करी एस get this and this in English Hindi English and mathematics physics and chemistry his average marks in mathematics Hindi English तो फंग average तो ना मैथ्स का फिजिक्स की केमिस्ट्री मोय होंगी एवरेज तक क्या हिंगी अदर आमद मैथ्स की कराना 60 ओम सुबह सिना त्रो मैथ्स की क्या बा मैथ्स की ओम सुबह सिने बुको एम को से मैथ्स की ओम सुबह सिना त्रो अदर मैथ्स की ओम सुबह क्या 62 ने कना अदगी मैथ्स का करेगा हिंदी की इंग्लिश का आम हिंदी की इंग्लिश का सिलेरबा 65 का 74 का कना एंदे बसदा 3 एंदे नत्रा अदि अम मथंगी एवरेज न कना मैथ्स की क्या 62 सिने अदगी फिजिक्स के केमिस्ट्री क्या न अरोय बनी नत्रा अरोय बनी क्या न 68 का 68 का नत्रा सिदा 3 एंड बसी एवरेज अनि से हान बगिसना क्या है सिने खरा साव हिंदुरी सिने क्या है गेब नत्रा अदुदी मुन्न तारो अमता येंगेसिको साइ यूनिट डिजिट मेथड पारा तगुनि मात्रा ने कुनि पार कुंट्रा तो सिंगरा अदगी नि तरे तो दोय अम्मा 3 नरे आंसर जे मफुम तानी को सी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ट्रिक मसाम यूज तो ज्ञान दाबरा इन हाइज मरम खंब्रा वाई आंसर जे पॉइंट नवम द तारोय मफुम तानी है जे अमुक अदुगी शॉर्टकट तो हैरागी को नोइना दि होटपा हेरनी सि पिरामिड नंबर ऑफ यूनिट डिजिट मेथ सॉरी 3 ने याब्रा चेक तो बदि दी सिंग सम तो हेदना
디지털 루트 부터 마이디 3니 엔냐 책 또 디지털 루트가 사이 숏컷 다키고도 사이 비디오 레코딩 로딩에다 74 नत्रा तरामा थोई नत्रा 9 दे क्या ले तू 그 6 그 8 सिदा अमा लोगरो 4 ले मिंद्रा 4 5 6 6 का पारा दी 12 तारे अदु 3 엔냐 मसिंग फंगद्रो 3 엔냐 रेसे सिदी तरामारी सी तरामारी कुनिपान कुंथ्रा टू 3 엔냐 दो 3 엔냐 ब नंबर ओरे 3 नि लदि मपुम तारानी को सी 3 엔냐 रे अदुदि मपुम तारानी मपुम अनी खादुनरगा मपुम ताराकनी मसे तारारो एनिंग्ब्रा अना हनी कोकसा मैम तीसनर येन लेनी अखोन अनदर कोम दे मी कोक मानदर सम खरा थाइजेबको एंगल जे यारेको मैम समाय तौर ngasi क्लास से लोरे कानै काना दे हेरो ngasi अहमद अना शॉर्टकट खरा लोला थमदो हैनिंग अदि फजना नैनरो ज्ञान तांगमनबो कन्न खलो साना अमा याबम सिनरे तादि करिनो खंगनबो थिरो अदु थिंगादा नंजु मदुगी थिंग तोबद नकोक तुजु खरा साइखारनी अदि हैबेंगलानी अदो ngमगदि फरे ngमद्रगा अगोंदा WhatsApp तो लाव अदुम फन तागे अरे को ngasi रोसिलसी